All right, 1, 2, 3, rolling. Okay. Yes! Welcome sa ato ang episode 11. Wait, before anything else, I think late na ni siya. Upload na to ning video is already July. Yes. But anyway, late greetings. Happy Pride Month. Happy Pride Month. If you're part of the alphabet or an ally, happy Pride Month. Happy Pride. Or even outside the alphabet. Yeah. Number. Unsa man dyan? Plus sign ka. Also, it's the Filipino. Heritage Month. Yes. A lot of things to Last celebrate. Yeah. I hopefully maka-relate ang mga happy. Charing! From our last episode. Good month to be a Filipino. Yes. Jordan Clark winning NBA. So, like, very festive ang New York sa ilahang kuan. Ilang Parade. Parade. Because yeah. dito man sad ang first ever Pride Month. Dili Oh. NBA. Sorry. na ta? No, sorry. No, the first Pride Parade, Oh, sa New York. it was in New York. We weren't talking about that. We're talking about NBA. Okay, change okay. topic ko. Eh di mag-sorry. Okay. For this episode, ubos mo kitang energy, di lang ta mag-game. Yes, Okay, please. guys, to be honest, it's already 11:35 in the evening. Yes. Murajug pang sildoan. Murag may mga binairan. Hindi ka ma-podcaster. Timi, gisuldoan ka. Hey, welcome back, guys. Thanks for joining again. Thank you so much, guys. We are so happy. We're very thrilled. Yes, we're always glad to have you guys in the pod. Thank Yeah. you. Want me choice? Love is a choice. We love to have Love is a friends. choice, girl. Love is a choice. Hindi niyo istoryaan na. Pinalitan Oh, ko wait. sa may coffee daw. Bas- eh. Ay, sige, next time. Okay, last naman eh. Oh. Manami, debut man mo last episode, mo na niya ang pinakalas. Debut and last appearance. Anyway, for this episode, I wanna do something different. Excited. Nakulbaan ako. On a scale of 1 to 10, how different it But is. before that, Yeah. usually we ask, how was your week? But this time, what are you guys looking forward for the coming week? I love it. I like it. What are you looking forward, work? What are you looking forward? I'm looking forward for everything. Wow. Wrong drama, because it should be to everything. For the next week, let me check my calendar. I don't think there's anything. Lahira dyan na mag-check o calendar. Period. Siyempre, ikalendar mo tanan di kay asa 30 eh. Di na kahilong sa Makalimot kaya yata. appointments. Unsa ba nila? Busy lang mi sa work because part man ko sa organize sa graduation. Ay, wow! Congratulations, graduates. Yes, 2026 graduates. Congratulations. Amazing. Give thanks to ChatGPT. Charing lang. Char lang, syempre. For guidance. For guidance. It's a tool. It's a tool. Yeah. It should be used wisely and responsibly. If symptoms persist, to your doctor. Ikaw! Work, I'm Alam mo ba yung polo? Wait, I released a funny first weekend of July. Ansa? Floral fauna. Oh, lagi. Flowers and Pareho ng storya din. Flowers and fun. work. Muna akong Floral look like forward. Work lang, I'm looking forward to my new role. So, kay, di ba, i-release, Ani, It's true. first week of July. Yes. Yeah, I'm starting Chika. a new job on Oh, July 8th. Yes, Congratulations! Thank you. New job, new life. Happy New Year. New me. Yes. And for that, You blossom like a flower. right. Very flowery, nagmukha kang vase. Talaga! Pinag-isipan! Bigyan ka na ng job. O sige, ikaw na. Game. Opposite mo. Wala yung word. I'm looking forward for social events. I have birthdays. I do have 2 interviews next week. Sige, may interview ako sa interview. Sige lang ko interview like Ang kaning non-stop podcast interview. practice money for you. Yeah. I don't need practice for interview. Wow! Isa pa man. How do you see yourself the next 5 years? Hopefully employed. That's for sure. That's for sure. That's it. Okay. Si Timmy. Timmy.
I'm not really kind of looking forward to something drastic in the coming weeks, Huwag but mo kami ma-drastic. Apakayabang. but no, kind of day-to-day life, Andrew, pick up as you go. Live in the moment, Live in the girl. moment, Okay. be present. Yeah. I love that. that. Major. Nothing major. Love it. Yeah. Love it. Thank you. For me, looking forward to just enjoying summer, like plans with friends, birthdays, hikes. Yeah. Of course, work Jud, Mondays to Fridays, but let's plan something else other than work Yeah, during live the life. weekend. Whether it's like Try to be like nothing. me. I love it. That's why we're always together. Di ba na may hike coming? Yes. Asa mo mag-hike? Sa Hikanganan. Kamahapin siya mo sa podcasters. Asa sa Squamish? Squamish siya, day? It's gonna be in Squamish. That's going to be in O sige, next episode. Mount Crumpet Loop. Okay. Mount Crumpet Loop. Oh, okay. Talikog spell. Basta mag-hike. Period. What about you, Omega? So, kuan nami presentation sinulugdan. Yes. I'm so excited. And also, shout out din ni Tags kay Musayaw. So, check out With Juhi pa. With Juhi pa. Paano siya? This is you. See, I'm props, man. May Musayaw din siya. Nana din siya eh. Ang Santo Niño Alsahon. Kilanta ng mga walls. Ay, sila yung mabugatan. Ayaw na yun. Kay doon na may asawa. Anyway, kuan ni siya kanang feast ni siya sa isa ka parish. Niya gi-invite ang kaning mga Cebuano group ba nga to perform as sinulog dance. So, Ah, ano siya so nice. halad ni siya. Good luck, Omega, sa Nice. performance. Thank you. Thank you. Kita gud imong talent ha nga nakuha gud nimo sa asap natin to. Asa man na Karina? Ato sa Our Lady of Fatima Parish sa Kukitlam. Oh, sa Coco lang. Yes. See you, So, see you there. Simba ni? Simba or unsa man ni? Exclusive ni siya? Yeah, kind of. So, di ka Very pwede mo exclusive ato siya. to kuan. Like random lang. So, di mi pwede. Di mi pwede. Like, do you guys, like, do you guys have audience? Di ko sure. Murag ngapil ra bitaw. Sorry ako sa organizer. Ha? Oh, but I'm not sure. I think murag sa parish I-click na parishioner lang natin, siguro. screenshot na lang to ang event. Yes. Kasi Pakita naganahan na mo mo. ato. Tuhod. Excited ka, Day. Yes, of course. When was the last time ka ni dance, Omega? Like dance Dili na dance? disco ha? Dili clubbing Dili ha? clubbing. Like kanang performance jud. Oh. I think katong kuan na to, Christmas party before. Ah, Way back yes. 2020. Christmas party. Katong nag-fire alarm. 2023. Kay wala Katong mo ni Mumay? Yes, kata. No, Three. 2023. Dili to nag-fire alarm. Dili kay Fire alarm. kani Follow man to nimo. So kamaupat mo to siyang last, but officially ni dance ko og sinulog jud nga kanang halad jud kay college pa. Yeah. So yeah. Pero sa Nice. na to, 1986 pa to, di ba? Sa ko na tayo na. Sorry. Okay, nice. How about you? Muna, uy, Ako nisuto naman ni siya. tanong. Listening no. I-minus lang siya sa comments, guys. Bedtime lamang go. Iba siya, bedtime nung gunya 11, nabiya, sabton. Mas natatagbo siya ginundong ako. Ano Ano ka ka si second, naglago to, di na pa na-pressure siya. Attentive. Nasobrahan man o. Okay, raana ginamba sa naka-denim jacket. Nanay aircon sa Yes, sud. sa sud. Okay, guys, magkuanta. Mag-bag raid. Ay. Wala siya ng bags. I'm cool But- at nagdakog bag. Period. Pero, dili man, we just have to choose top 3 things sa atong bag. Except cell phone and wallet. Yeah, 3 things that you can't go a day without them. Okay, so, Disclaimer. kuhaan yung bag, mag-transition tayo in 3, 2, 1, boom. Yes! We're back! Gamay mga utok. Sige, who wants to go first? Ikaw, imo may idea. Sige. Ay, di mo ikaw, imo may idea. Dili, ikay una. Dili ako ko isod ak mag. Kay una. Wala may suit, mas dali. 3 things lang. You can't live a day without. Ako like kapot. Okay, 3 things that I couldn't live with. Ako like, sama dyan. Man akong everyday
backpack. Saan na brand, Char? Does it matter? Wala lang. Adidas. matter if you're not in. Yeah, exactly. Not sponsor. What's up? Uy! Three things, top three things Except that I phone can't and live wallet. without. Actually, AirPods or Yes. any wired headphones because I always listen to music every day when I want to walking the street, and sa paman. I love walking. I have floss, kinibirbe ko dental floss. Ha, di postiso man ka. Veneers, honey. Veneers tayo, veneers. What's up, paman? What's up, paman? Ano ko Last one. Alam na naman sa iyo pa. Alam mao, tanawa ka. Charger. Imagine every day. Yes. Kailangan charge kini ko ganahan power bank. Yes. So, duha na to. Tulo na. Tulo na. Ay, tulo na. di Charger So, plus AirPods. Okay, period. You wanna go next? Pwede ra. Okay. Cutesy, Okay. cutesy. Kuan ka. Hindi luwa na angay. Sige lang. Kuan. Ang first. Ipakita mong bag, kay cute rin mong bag. Hindi rin ba yung work pan? Pera, Pera o bayong? Pera o nguyab. Kuan. Ako ang Bati- keys and compass. Period, yeah. So, automatic. Tit, Mhm. ana siya. And then, asa naman to? Wala na ko gidala. Sige lang, 2 hours man ang podcast. Okay. Pamili Kay Sunny lang. man nowadays, Glasses. may sunglasses. And then, kani, permina na ko siya dadon. Okay. Kabakon sa na. Rosary. Yes. Yes. Grocery sa Beautiful, may ipakita. Ipakita. Akong ablihon? Yeah. Okay. Kung saan pagpakita, giablihon. Giaway. Grocery pag istoryaan ha. Pakita mong rosary. Beautiful. Here we go. So, gipa-bless dyan ni sa akong mama. Sige, pag joke mo. Oh, good. Walay Huwag joke. ha. The-bless akong mama. And then, extra protection. Mana siya? 1, 2, 3 nung pinito? Cute. Oh. Pwede lang mo add kag one item na you O feel kani, like. murag mini makeup kit. Okay. Kilay, pilok, lips. That's it. Tuldok. Nice. Tuldok. Okay, Tim, you wanna go next? Yeah, sure. So, since it's summer here in Vancouver, kanang first sa sunglasses. Unsa man ang sunglasses? Open. X-ray vision. Like Ray-Ban. Ray-Ban. Yeah. Meta na, Tim. No, dili siya Ah. Meta. Dili. No. And then, Kita ko obviously, ano my sa- iPad. Can't live without my iPad. It's always Ipakita, abi pa lang muli iPad sa sud. Yeah. Abi pa lang pretentious Unsa pa. na imong buhaton sa imong iPad? Why What can't naman? you? Ay, Hindi siya prepaid tayo. My iPad. Kasi tama mo ako sa coffee shop. Ah. Yung tanong kag salida dito. Ato siya performative kaayo kun nag-study. Aron ingnon ba? Sige, sira akong reputation din. Yes. And then, of course, may G's to life. I Yes. love that. Kay summer man. Super igang kayo. Igang ka. Yeah. Tinuod. Ang saka Like, plastic ano ko kuya. Ayaw Ano, sa kay uy. sayang. Pwede ba ibalik? Pwede pa i-return. You wanna Habang ilabay ang box ko. Lahi ano siya. you wanna add extra item that you wanna show? No, I don't have anything na. Yan ang passport. Nalagyan na Ano, air fryer. Hand hand cream. cream. Ano lang siya? That's all. Okay, period. Kung i-show din mong bag, Yeah, it's a tote bag. No, vintage LV. Law balat. Lumang bag. Sharing lang. May mini sa LV, law balat. Masa may galaw nga balat be. That's Cute, that's cute. everything. Nindot siya nga bag no kay baga. Yeah, yeah. Yeah, nice. Nice. Mm-mm. You wanna go? Maayo. We're gonna go. Okay, you wanna go next sa may ga? Okay, so Okay. Ipakita here's- mong bag. here's my bag. Grabe, It's so papitakan mo na cutesy. padulo. A little story before katong bata-bata pa ko. Bata man ka na. Katong mas bata pa jud ko. Ganun kong dagko nga bags, pero karon nga nagka-edad na, Big car. Sa makipra ang things. oh, kana and sa kanang permi man sa ta mag-jacket, di ba? Usahay. So, Ay, nagay bulsa. pockets ba? Mm. Oh, yeah. Also, lahi akong work bag, everyday bag, lahi pod niya siya kanang kuan lang. Laglaag. Laglaag lang. So, na-timing nga kada akong bag karon, but usually, Hindi dili na ka kayo ko mag-bag. magdag-bag. So, Kaya anyway, naratanan sa imuhang yes. pocket. So, nasa like, bra. na siya power bag. Ano ba bro? Ano kayo mo ba Anyway, so top 3,
AirPods. AirPods. Kasi nasa pocket rin ni siya. Pocket. And then, Usay imong sa ng AR use, di ba? Huh? Hindi siya nagbag. keys, of course. Yes. Yan ang pampas ni hapon. Kesa mag-bus niya. Ang power bank. Yes. Period. What you kaya do? siya Unsa na nga top power bank? three. Saan siya? Katong. Anchor. Anchor nga mag-save. That's Anchor. Ang, Anchor. Anchor. ang name sa power bank. Brand. Ang brand? You Anchor. green? Si Emily ang you name sa green. You green. Magbuot lagi ta, di mo na to. Ay, ano ko? Naiba na pala. Makasailor, ah. Anyway, so, Maya, mo na siya top 3. Nakigusto Yung i-add? na-add. I don't know, wait. Nagdako og Mike. sorry, nagkuan ko ganiha, nag-church magabi ganiha. So nagkuan ko, nag-withdraw ko. Na kay authentication card Oh, yes. kanila. Sa iyang Mark Jacobs. Yeah, I love ko ani kay very cute man siya. So Yes. pag kita na ko it's perfect for me. O ikaw Omega. Oh, hilasan kay ko. Last but not the least. Niluway na pa siya. Anyway, second to the last, but not the least. Aw. Mailan jud ang edad. Kay same, ganahan po kay una ko nga bag before. But karon kay gamay jud nga bag. Kay Unya. na naman sad kay car. Hilasan kay ko. So ang ilhan Di sa sa Ang mga dagpog bag. Wala car. Nagpailan mga commuter. Uy, pero mag-commute di ako sa kuan ha to. Ayaw na sige para humble. Sige, anyway, di ko mabuhigway alcohol. Medyo kay alcohol per me. Sanitizer. Murag tubig ra may soda na. Sa ano ko mata? Para sa mata. Para sample. And then kuan po AirPods. So, unsa na lang ako ang BTS daily. Kuya, wait lang. Kuya, yung mga AirPods, wala mga cover sa top. Ay magbuot. Buot. Di ko ganag Mark Jacobs niya coach yung wait. Ana adi. Ay natangtang man gud siya. Ni dili i-judge. Di magbuot lang. Maulagan. Oo. Ay puta naka-coach. Charger sad. Charger. And then keys. And then of course, di ko magawas og walay lipstick. unsa man ang lipstick ipakita. Revlon lang sa takayon. So, Revlon. ako namang nahabwa ta ng lipstick o lip gloss. So, You wanna add Revlon anything? lang Ang imuhang authentication card. ta. Ganahan ka napkin. Di na ta authentication card kay tayo mo rabi. Anything else? Wala na kay add. Ala na oy, mo na to. Simple girl. Ako dili ta the same. Natimingan lang gamay akong background. Pero usually, Usually siya bag. Nadyo ko yung bag nga like medium size nga bag. Kay di man jud ko ganahan nga gamay akong tanon kay power bank. Kunya, what if naa po sa cafe niya? Mag-power bank ako, hindi mag-outlet na lang ko, di ba? Ay, kanyo, but karon kay naglaag mo ni ganina. So cutesy So, lang. cute sila, but this bag is given by a friend. Nga kuan siya TikTok, kaning, na siya store sa TikTok. Shout out to AJ Vacunador. Oh! Yes! Iya kong gihatagan na ni. Kami sa naman. Baka naman. I-follow yung TikTok. Ah. Yeah. Siya naghatagani when I visited home in 2024. Ingon siya. Hindi na siya mga, kuan man ni like, padalan siya mga bag before you to send. Siya, taga-anti kag bag. I-add na to iyang store sa kuan. Yes, Pero ang link. it's so cute! lima mi kabuok. So mga kuan ni kabuok dili lima yung mga tagon. Siya yung naghatagaan ni. Oh, kasi gusto Nice magpabiki. tayo. Dahil please confirm 2 weeks before para sa link. Sa pag, yes. So, kasi mo surgery. Alahugaw lagi niya. Ala, alahugaw. Yes, so top 3 things, same tan ako yung AirPods, but dili Carla, ko hinapod. dili ko mawagtangan og kaning wired Perfect. Headset, earphones. earphones. Kay in case malobat, dapat na-adjust ko ani. Correct. Uy. Ako no good ni. You shouldn't be surprised. Small things. Eme. Next, di ko pwede mawagtangan og medicines. Oh, yeah. Not only for me, but for my friends as well. Di mo siya maintain. Grabe. Uy, simba ko. Uy, di sa ko mag-maintenance ka bata pa. Uy, ayun, parang Christian, uy. Kanina ni siya niya, napod ko yung kaning Kasi lagi kayo na yung mga kwandiha. okay, naaman ni direct na so mga, like, example, magsakit yung mga ulo, amo dag, seg, na kay kuan, sa May ka palang yung nagsakit yung tiyan diri. Oo, timingan. Mawagod pa rin ka ba, yun din. Hindi para imo. Ang suta ni naay siya yung sunscreen niya, naapod ko
Floss. Mm. Wala akong floss ha. Like floss. Okay, perfect na ako. Yes. And last, di na ko mo share sa alcohol and power bank kay di man gid mo ko It's too mabuhay. mainstream. Exactly. Is vaporin. Ay, wow. Paangkol na Oh, din. In case like maglaban ng ulo, no. Sa ang season mo supposed to be init maglaban din ng ulo. Ganda yun. Oh my Sometimes God! perfume na pud siya. Saka grabe mo butang. Oh my God, di ba naka-lip balm? Kana. Wala desisyon. Kapil sa na. Ay, kuan to siya ang ako ang Chapstick. Kani Kalalom. Kani gyud. Di sa gini siya mawa. Ako rin siya ibutang sa bag. I have Perfect. everything here, my keys, my lip balm, kani siya. And ang kaning akong TransLink nga card connected ni but kung ako siyang ibitay kung ani nga bag di siya aesthetic. Ay, Kaya sabak ko siya tan-aw. So gisud lang na ko siya. Ang ako ang TransLink rin na diri para easy access na siya. Ay, bright. Exactly. That's Diba? all. Natay AirTag imong kuan? Wala ko anong airtag. Okay. Kay responsible man gud ko. Period. Sorry na. Naiguang pero na bidlan o bag. As in. So that's it. Thank you for sharing, guys. Yeah, thank Yay. you. That was fun. Okay, Bo, ibalik sa inyo mga bag. Okay, diri lang. Ay, naday. What na mi bag? Okay. This time, nag-talk naman itong mga things that we usually have inside our bags. Yes. I want to talk about, although di man ta expert ha, but I want to talk a little about fashion. Ay, wow. Like brands. I love that. Brands. So kung lagi ka, mag-change topic na lang ta kang lagi siya pinanawan. Kailangan ko, Ana. First question. Naay mga brands nga you think dapat siya mas gaanog kaning pansin, kaning kuan kay siya ba? Wa kay siya natanggal ba? Underrated. Mm. Any local brands that you know sa Cebu or diri sa Canada that you think they should be more kaning hindi acknowledge sa term na. Promoted? They should be more given More hyped. More hype? recognition. Recognized? Yes. Anything? You wanna say? Ako before sa Cebu, but nisikat na magud siya ron. Dili pa siya sikat, sige na kung palit nila straightforward. Oh, yeah, I've heard Diba, you talk iladon- about it. Yeah. Kay ang ilang tinda sa una usually panlalaki ra gyud shorts nya. Sa Cebu kay mag-shorts rabi ako kung nag-pants kay init man. So like for example kana. I don't know, but naalay brand na mo come up sa akong mind karon kay pag upo yung next ni Marky kay di ba ang sikat here nga athleisure kay Lululemon, napod kay Aritzia, then nagstorya lang mi ganina nga nindot kayo og cost si Patagonia. But they're actually like a big brand and then daghan na sad ang kailan nila, daghan mo gamit nila pero I just feel like dapat more support sa ilaha kay kuan man na sila. I think mission driven na sila na brand. Okay. Now it's like cost. Yes, kanang kuan man na sila environmental sustainable nga materials. Sila pa si SR. Pero kuan na sila very consistent. So Okay. top appeal ba Sila sila na sa sila ka years. Hindi ko sure. I don't know. Yeah, I think Dugay na sila. Dugay na sila. Pero naman ko, di ba, very, like, Nikes, Arc'teryx, kanang very sikat yung Mainstream kayo na ba? Very Sikat mainstream na. kayo. Murag si Patagonia kay sikat sad siya, but not as... It's known for like an outdoor yeah. outdoor lifestyle. Ano siya? Ikaw, do you have any brand? Actually, di ko mo tanaw og brand. Mas mo shop ko. Ikaw mo shop, manggo ka mo, ano mo ka Kasi like, di ko ako'y, I guess, kumauta na ka, unsay go-to stores na ko, it's usually H&M or Uniqlo. Kanang murag, kanang masaligan lang gani. Pero, wala kay ko'y go-to na brands. Pero let's say lang, Aritzia, it's, pretty expensive. So, what if ganahan lang dyan ko ani na coat? Kanilang dyan na coat. Si Aritzia, dyan na Yes. Gusto ko maybe, ana. But then, dili ko murag, pirmi ni Aritzia mo palit. Yeah, they're also very expensive. I'm more Do you think- Sorry, go. pieces gani ang ako ang di ako murag mutumong ay ganahan ko ani na piece kani siya na brand okay ganahan ko ani na piece Yeah. so I'm not really like
brand focus. Mm. Oh. You're more of like unsay mong target nga like Style. nga style. Yeah. And whoever has it kana. Mm. Wait lang, before proceed, but do you think Aritzia is overrated? Yes. Sorry. Coming from like we Yes. used to work for Aritzia, Yes. I could only roll my eyes. Kung ano. Materials are kanang same polycarbonate na makita Yeah, rin mo sa other polyester. brands, and it's so overrated, Jude. Grabe. I can't. Di ko Yes, the afford. quality premium materials, but it's the same materials na ginagamit sa like some Mm. other brands. Also, I feel like they're not inclusive. Their Mhm. sizes are too small. Or, I Or don't know if I have, sometimes too large. or too, dili sila, di ba when you get inside of like Aritzia, kay murag, lagi siya profile. Or let's just say ang ilang sizes dili siya fit into like Asian sizes. No. No, Just Asian Plus sizes siya. yun siya. Wala siya plus sizes. Wala siya plus sizes. Gagmay kay siya. Ah. Like 0 to, like, ang yung sizes 0 to kanang, gagmay kayo. So, I just, mawala na ako Yeah, ang yeah, concern. So, Observation. I don't really have a lot of, kanang, when you go there, kanang, di kay ka daghang options for yourself. And also, Mm. again, like, talking about affordability, di gid siya affordable. Oh, era. Yeah, I Like- agree it's overrated. Stylish man siya, attractive yung style, but then makuan jud ko mangarag jud ko sa kanang price. Mm. Oh my god, like It's one too piece much. of clothing. ang It's ano too yung price? much, I can't. Ikaw. Wala, Brand. brand. Dito, I don't have specific brand na kanang ipa like hype or kanang, cause like, ma-agree ko kay Bev, kanang if I like something, and depende sa style, and also kanang quality wise, yeah. But agree with the Patagonia as well, because it's kanang dugan na sila, pero di kayo sila well Diba? recognized, Diba? yeah. Dito ba to ni mo gikuha imong hiking shoes dili? No, sa No, Arc'teryx to Arc'teryx siya. Okay. But at least, sige, kuha na siya tayo. Gikawat ko siya. Charing lang. No, madik ang Patagonia to be, ano ba po, mahal po sila sometimes. Yeah. Mahal ilang mga stuff. And I think ilang mga stuff kay would be the same with Arc'teryx. Sa mga hiking, Yeah. outdoorsy. Outdoor. Yeah, but no specific kanang brand. Or what yung kabalo brand maybe. But I have this Filipino brand, or actually, but international ba na sila kanang Pull and Bear? Oh. Yes, that's kauban na sila sa Zara. Yeah, It's the same Which I think company. is really cute. But they don't have it cute here. sila. Wala diri Yeah, sa so Canada. it's really cute. Kato lang. Or Gap. Actually, Gap now, kanang progressive na sila. With Cat's Eye, di ba? Yes. Cat's Eye advertisement, very, Mm-mm. very nice. Because before, murag doon siya recognize kayo or like they're, yeah. Ako? Siya. Anyway, same kanang dili kay ko brand focus kanang kung unsa ra ako maganahan merg mo catch sa akong eyes nga merg feel ako bagay na ko ana pero when it comes to brand nga feel ako underrated nya nindot sila kay Mountain Warehouse. Yes, they are very affordable and their quality are also Good. good. But for me and then kuan sad Roots. It's Roots ka now. expensive for me. Charis. Malaking roots. Oh yeah, mahal siya. But I think, nice. Ganan ko siyang mga hoodie. I think nindot yung quality no ang Yeah. lang yun ako ganahan sa Roots is ang ilahang Branding. I don't like it. Ganun, kapilan ako ganun palit sa Roots, but every time na Kamu na ang maganahan ko, ugap. Naku, kayong brand. Was Mas gap. in. Ano yung gap diri? Yeah. I don't wanna wear that nga. Kanang in Too your face loud. kayo ang brand. Kanang masyadit yun ba? In your face kayo ang brand. I don't like that. Roots! Oh my God. Ako pa dyan kayo, no? Anyway, I would like to add sa Patagonia. Kay, kato ko mga friends na diri ba, na isa to nga, na siya Patagonia nga jacket. Yeah. It so happened, dito may Whistler. So, na may Patagonia nga shop dito niya. Ni-visit, ni ato siya niya. Nice kaayo kay, murag, 10 years ilang warranty or lifetime, I think. So, kung nakay Patagonia jacket, yeah, marag nakay ganahan ipa-fix, imo ra siya ihatag for free ra siya. I-fix nila. So, I think Nice. that's one of their benefits pa. For, yeah, kanang kuan sa ilang advocacy sa sustainability. So, dito sa guna ka, kuan nga, nice din na siya na brand. So, pero expensive jud siya. Pero, most na, kay makay benefits. Ano ba? Kung maayos na sila kanina sila yung website, I don't know specific for Patagonia, but
mostly Patagonia, mga baligya, mga used Patagonia, second hand. Nandiyan ilang website na pwede kang palitin mga second hand items. I think ilang na recycle ilang products good, like example, return, yun na, ilay fix, then ilay baligya. Balik na, specific, lahi di siya nga website. I-search na like Patagonia used products. Separate Magawas na website. siya. Hindi siya outlet, but it's a separate website for used Patagonia products. Nice. Hindi siya paid episode. Yes. Yeah. Kuan, I wanna add kana mga brands nga small. Nice sa Cebu na visit na ko one time nga. I'm not sure if di man ko ko siya madunggan gihapon, but the brand is Boku. Okay lang. BOCU. Nipalit ko og a polo shirt nila and it's really nice. Oh. Although mahal siya, so mura siya og a little higher ni H&M. Or mura siya a little higher ni Zara. Pero nindot yun siya, di ba nakakita ka? Boko ang brand na sa SMC7. When I went in, nakaingon ko, ay, this is my style. Nice. Eh di mas gug ko na hilig mo suot o kanang itong na ay brand nga tatak. Yeah. Ilahang brand is, wala good plain, but very stylish and kaning trendy. Inga na ilahang style. So, very kaning chic. Ganahan ko, Boko, I think you guys might wanna check it out. Nako i-add sa kanang local brands na to sa Philippines. Sa una kay ganang gikugkuan BNY jeans. Local day na? Local din. I don't know. I'm not sure. I don't know. Di sa ko sure. Di ba din na level of bench nga Philippine I brand? don't know. Ako sa di ko ka fact check please. Pero Wala ko kitag BNY anywhere. ako sa pero go-to na siya nako sa Pilipinas before. Kay ganahan kay ko sa ilang kanang Fit. fit o Mm. marag sakto kay siya nako ana pud ba nga marag, it's me ana. Lisod kaayo mo para nako halis as kuan ba? Like dili jud ko kanang pang western size. Lisod lang gid ko mag-shop diri. So, di ba nagka-study ta before nga niingon ko I wanna have that brand here nga kaning mo cater og Oh, BNY. unsa? Sige, balik pa lang kami. Sige, okay lang kay fact check. Unsa ang BNY? No, Philippine brand. Oh, unsa nini sa BNY? Di ba bunny jeans? Bunny jeans na siya. Bunny jeans Bunny na. jeans. Ay, amazing. Ang jug, is it international? Jog jeans is local, I think local. I think local. Pag 2024 ni palit sa kog jeans sila nakaingon ko ninduta rin sa jug jeans. This is Jag. Period. Speaking about Jag. It's Canadian, bro. Jug jeans? Oh, Canadian day siya. Okay. jog. Kasi may ginatong podcast no. Dili, Dili jug. ka mag-research. Lahi siya na Jag. Nice kayo fit American. Speaking of jeans, like, what's your guys' take on Levi's jeans? Oh yeah. Because it's like really kanang, Controversial sila ron. dili man kay kanang everyone likes Levi's. I love Levi's. I love Levi's. Yeah, me It's too. really, really Quality man nice. siya. Dili na pala dugay kay siya, Yes. magdugay yun siya. Di ka ganahan? Di ka ganag Levi's? It's overrated Every time for you. akong mag-visit sa store, very thin ng ilang, and even the Quality gid the siya. denim Mm. jacket. I don't think ang denim jeans is Australia, jog jeans. Australia di ay. I don't think ang kaling denim jeans magdepende siya sa kabaga or kanipis nga makaingong kag quality siya or I'm not sure. Pero experience ako sa Levi's nindot yun sila. Yeah. It took me years. Really? Yeah. So, controversial na di siya karon. Ay, karon pa siya. I love me. Kasi na-change lang ang quality nila. Kasi lahi na Basi lagi na. outsource sa ila kuan. Pero sikat yun na sila for denim Yes. baya. Yeah. So like quality yun na sila. So like mapalit ko ka ng Levi's kay murag hala, pang kuan ni siya kanang long term ba. Yeah. So, okay ra gyud if mahal. Ana gani. So Pinas ulo, mahal ba 4K? kay na? Mahal jud ang Yeah. Levi's. Mahal Even ba siya? here, mahal man sa Levi's. Mahal din here. sa mahal sa pero Outlet. quality yun sila. Yes. Amazing. Ma-proud ko na ako'y kaning nako Levi's. Mm. Init ngid sila. True. Leaves lagi to ako. Di mo naman to that. Lives lagi to. Unsa pa may Ano to mga nagisi? small brands? Well, ako when it comes to kuan gid fashion, same ta di man jud ko mo matter sa ang brand. Mas mo pili man jud kog dili sikat nga brand. Di ba ako mga bag di ba like atong ako ang work bag dili ba to sikat ta. Orbit key nga bag. Balenciaga man to, di ba? Ha? Diba, Balenciaga man. Ayog saba.
Okay ra to. Kaning dilo kay gusto man ko for example kung especially kung bags. Sa una dili pa siya sikat nakadungog na ko niya pero sikat na siya which is Pedro nga brand. Kailan mo Pedro? Kaila siya ninyo. So di pa mo kaila sa Amega, unsay apelido? nakalimot lagi ko. Nato sa mga yearbook. Pedro nga brand. So Pascal. again, pa-check good if kung sa Filipino brand. I Pa-check think they started in Singapore. Yeah, Pedro. Nindot ilang bag na check na ko sila sa Taiwan. Kadungog naman ko nila before. Yan, na-check na ko sila sa Taiwan. Mid-range lang iya. Mura siya coach level. Singapore siya na owned by Singapore. Singaporean. No, Kapuya story. umbrella siya sa Charles and Keith. That's why. Oh yeah, Singapore. Di ba Singapore Mm. Charles and Keith? Nindot kay siya nga brand niya. Quality good ilahang bag. Ganang mga ingana. So hilig manggugkog bag nga kanang or any pieces nga mo create a conversation. Mo dyan akong ganan. So mo nang yes. I want manggod if makita ka na kung yung kala nice kana mo makakita ka ba something nindot niya. Wala ba tatak. So makain ka unsa na nga brand so it creates a conversation. Mo na akong ganahan. I So, love that. yes. Mo na akong ganahan when it comes to fashion. Daog. Na parang mo fashionista. No, like, mga, sige, kani, to follow sa topic, unsa yung pet peeve when it comes to fashion or like dressing up? Ako, I don't care as long as di ko manghilabot ko. Sige, so, manaway ko. But I'm not gonna tell you what to... Hindi siya maghilabot. Yeah, manaway ko, but I'm not gonna tell you what you can and what you can't wear. Like, pet, Di ka manghilabot, pero pet peeve. Ikaw. Oh, na Revi. Ay, kasi ako ang ma-judge. Sige lang. Sige lang, okay lang. Ang boldry ma-cancel man. Kaning, I don't know if kuha ni siya, kanang common opinion or like ako ra ba ni, pero di kay ko, kanang gani, ay okay raman na kanang, dagko kay nga logo or dagko kay nga brands. But di kayo ko if kanang line-line gani mo hang brands. Yes. Aba, namura I ka. mean, Malo na konsa ko na eh. okay, I mean, no judgment. You know, you do you. Yeah. Pero kung ako, sa ako ang self, Ikaw man na. like ako man. Lain sila. So for example, ako, di man ko hilig ko kanala, shopping dito. Ing ana sad ko, like, if I need something, I will buy. So for example, if outdoors, like, ganahan gyud kay kog Nikes because I've been using Nikes for the longest time. So, ganahan ko like, Nikes ako shirt, Nikes everything. Like, usara ka shoes nga Nikes, mabuhi na ko na. Basta di Yes. lang maguba. Dili na ako magsig shop. Pero kung like, di kay ko comfortable, if ako sa Hong Kong mag-wear ko og different brands sa ako ang like top to bottom. So like, I think maulang na mo di kay ko kuan. Ako na ko eh. Kanang lahi nga brand niya maklaro. Oh, ako kay kadiri nga. Let's just say, Coach imong hangkaw, Nikes imong shirt, kunya. yeah. Nakuan. That's so tacky. Oh, so for me, mo lang di kay nako na Same ka belt. maglagot pero kuan ha. Again, you do you. Ako, ang saya ba? Kabalo na ko sa pet peeve. I'm sorry, masulti lang ko. Kana man ko FW. Nga Nike, tanan. Oh my God. Okay na nang Nike. Dili ba ako ba? Brand on brand. As in, typical man dyan na. Mga uncle. Like, naman kay, share niya sa auntie na nga. My God. Okay na. Pag ulit ng Pinas, sila Fred. You go boss. Very tacky. Mao na secret no nga. Better good mo wear gani kag clothes or anything. Nice good if dili makita ang brand. Kay even if you wear one brand from head to toe, dili makita nga Nike. Dili siya bati tan-aw. But like Nike, natatak. Ay, grabe man. Mura mag-investor sa Nike. Oh. Kuha na lang barcode. As in, hindi ka dyan sa mga ulit-buduli. Sa mga older generation. Yes. Pero happy na ninyo, mga guys. Happy kami ninyo. Happy ni ka-afford mo. Diba? Happy kami ninyo. Pero Pero mga lang ni siya. Advice lang ba? advice lang, para gano'n mo ka na, Kanang elevated tan-aw ba? sophisticated. Yes. Ana, di ba? Mga guys. Pero you do you. Ako kay, like I understand na over time na something trendy maabot, no? I feel like iba ko unsan. Kung di kay kaangayan, ayaw town. Ang only thing na musod sa kong utok, I think mabash ko ani sa mga younger generation, but I guess ko ani sila kanang
it's a thing jud sa younger generation karon. Angayan tingay sila. Who am I to say di mo angayan? Pero di ko ganahan sa inyo hang kuan. Mushroom hair. Sa lalaki. Oh, well, I guess kay tungod preference na ko. Makasugat niyo yung mga teenagers na pareha nag-walk tanan. Kaya ganun mo hair paaga. ba? Kunya ilang ikatag-katag, di ba? Well, I guess it stems from my preference. Naganan ko neat, ana. But then, kanami, uso man na. So, murag, going back to my argument na, if trendy something, yung murag, let's say, dili siya kaayo bagay sa imuhang face shape or whatever, maybe not. Yeah. But I think, again, you do you. naamanggoy, imbes na kuan ba, murag mabali manggod siya, mo dress up gani ka dapat according sa imong body. Kanang murag mo, Dili mo ka. add gani. Or, Di ka mo dress ano. up just because ganahan. For example, ikaw, ang shape sa imong body kay dako kag batang. Bagay ra gyud nimo ang usually kanang mga leggings. Nga na ba? Kinamiban kung mag-pants man ka nga normal, laing kita kagets ka. Like but siya tan-aon ba for here, so mo dress up ka, mo bagay siya sa imong shape dapat para nindot ka Kanang mo tan-aw. insinuate siya nimo pag-ayo ba? Di ka just because trendy siya, di ka ang ngayon mong pugson. Yeah, Pero you do you. Oh, lagi kay what ka Ikaw man na. Especially mga young kay Preference niagi ka- pud biya taging anak. True. For example, Pero lain lang to ba kay pina-army cap mo dito mo. Ano yung buhok? pinapahak man tayo mo habe. example sa una hili kita kaning skinny jeans. College ba ako? Skinny jeans with Oh, Converse. Uy, dahil true. Nakasunod yung ka ng era nga greens, skinny jeans, yellow, pink. Labay ka bulingit doy. As in, It's like, giving bulingit kasi na ba ba kaya na ato na Katong time. Yeah. Naagi mo sa Preference taging anak. change. Preferences change. It's okay. Unya, lisod sa i-maintain ka ng colors or as we mature, no? Kanang Usa ka ng mga neon. Ano ba ako Ayaw suot? to eh. Pero wala ko ana ha. Kan mga wala ko na older generation siya Again, na ako dahil makita. mo na siya gingon nga mga preference sa mga tao mo change jud. I mean, fashion. I feel like, you know, Yeah, the fashion in time will general. come again nga, mausap Mabalik na sa- skinny jeans. No? Yeah. Man, a different, I don't know, different. Mubalik na naron kay skinny Uy, ano jeans. pa binaw Okay. na mga fashion experts? Mga economy, judgmental kami. Kamo na amoy pet peeve. Kung ano naman, basta mismatch, kana lang. Pero, ay, maybe, para na ako, mismatch siya niya, para niya de dili, di ba? Pero, so, mao na, kana ra, mismatch raman, like, mismatch ang colors, or, wala na mao ba? Wala na mao ang top, ug ang, Kaya, sakit sa mata ni mo. Ang ilis, bi. wait lang, ana ba? Mang hinawayin ka. Nako i-add anang ko Oh. mismatch na color. Di lang kung ingon kinsa siya pero kaila ko. Kailan ko, kalimi? Ansa? Ah, okay ra na. Na ako'y kaila. This Ah. person Ako ka ng kuan. Wala man jud ko Kaya na, misunderstood din, no? like pet peeve kaayo sa fashion. Because again, you do you, man, no? Yeah. Like if it accentuates your personality or whatnot, maybe ka na mga neon colors na lang. With neon lips. Yeah, neon color. Neon color. Yeah. Kato. Yeah. Mao jud. Like anyone can wear how they want to dress up. Marami Ano sila. mga pet peeve. Pet peeve. Pero di ko, Nagpaka-controversial naman gud mi din. Kaya para ma-cancel ba? di ba may fashionista? Ganahan ang ganahan ang istoryaan. Wala naming masulti. To add no kanang mga pet peeve kana na mention naman ang kaning showing a brand isat ko ganahan na sakitan ko sa mata. Like really? Like roots? Really? Napay mo palit ninyo? Uy, na may ubang roots nga nara diri. Oh, nya roots diri mo sa roots. Kay kon na sila kanang kanang sweatshirt plus Wala akong go-to jud na bang store kay Adidas. So, na ko'y mga gagmay lang nga logo. Ako ano, sa Nike. So Adidas- sorry sa check. Adidas you check go. I say everything. Adidas kaya you go. dili ni pet peeve ha, pero suggestion lang. Example, mag Nike gani kag shoes. Ay na no pag Adidas nga medyas nga maklaro. Ay, pag Ay, buong uniform mapili na na ko lang. na meron ko sakay. Uy, no, nasad ko. Wala ko kalabaw Ay, like advice raman ni as much as possible. Wala ko pasabot ganina ba nga like mag brand on brand ka pero brand on brand nga kanang hala nagsyagit ang lain nga brands. Pero like, example, plain ka out nga imong shoes kay maklaro mo gid ang Parang mga shoes. Joby, unsa man yung nagsig comment? Ang mga kasi
Unsa may credibility ani mga Check lang nag-comment? sa IG. Wala. Ay, no, i-cancel ang episode. Suggestion ra pero kana you do you. Yeah. Another pet peeve no is kaning kuan. Nagalagay ni siya pet peeve. Ano, why yun manggod? Nagkikreklamo. Ano, fashionista himself. Kanang sige ibutan ta lang ganahan jud mo color, ganahan jud mo skinny jeans or whatsoever. Pero palihog lang uy kaning maligo. Mas kalayo ba? Uy, kasama na. Uy, What do you mean? Nadya uban nga kalibitang okay la fashion niya uga kay kag buhok. Magbuot. Mao gani ka ng advice lang ni ha. Lahi na gyud ang hygiene. Wag na ako i-share lahi biya sa lahi biya sa lalaki, lahi biya sa babae kay butang tani ka mga babae kung kamo magkarsonis mo diri sa bulingon. Mostly I'm not saying everyone. Mostly ba diri sa bulingon. Di ba magpants more style shorts diri sa bulingon ni guman. Ang lalaki, uy, usa ka 1 week. 1 week. Ikitsa mo gahi na kay mo barog na lang sa series. Tumas na gahi, ikitsa mo barog na. Ang karsonis mula ka pa doon sa washing machine. Tuwag isig balik-balik na. Sus, my God. Kuya ko mabalik ko jeans. Mas especially if dili pa siya hugaw I think kayo. diri mabalik man nimo siya. Mabalik man. Di Sa ka pero sa panington, Pinas di sa ba? una ba? Magbuga ba mong bugad? Panington ba? Panington ba ya? Unya mula ka sa mong jeans. Gahi biya na ang jeans ka ng kanang mauga mo gahi biya na. Nalang ka inis call center dai. Bitaw oy whatever it is oy kanang hygiene gyud. No, Kalayo sa fashion of hygiene. Saon man ang nindot kay kanyo kay panghingo ko nga na ba. Oh, nga na ba. Nga may importante whatever you wear as long as you look clean. You look clean. Ano, You American na? smell clean. You smell like a flower. America ka na sa grooming ba? Yes, grooming. Cleanliness is next to Godliness. Okay, like excited ko ma-cancel. Kuyaw. Ikaw na yung sa mga taon ni Oy, uyamot ra. Bitaw oy kaning ayun lang gud yung ikon opinion ra man nila mo kung na may opinion pag podcast mo inyo. Lisod ba dahil nga di ba? Wa mo ka o yun hala pag podcast mo i-bash me. Ano ko na different fashion taste. Yeah. Whatever floats your boat. Whatever floats your boat. Coke float. Just don't sink ours. Ay, Exactly. don't think ours. Just don't sink ours. I love it. Itato na na. Lahi dyan yung mag-gel ta sa buhok no kay lamit tag mga words of wisdom. wala na punutan na sa kada. No? Okay. Question. Ang pangot sana? Or dili pa? Is this Ngit. No, like sa brand gihapon pero one Brand quick question fashion lang siya. sige. What mawa na lang tanan brand, ayaw lang ang unsa para nimo? Nikes, ganan gyud kog Nike. Nike, Adidas. Adidas, Uniqlo. Uniqlo. Wala man ko. Ay kabako ko sa akin. Si Kusana. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Hilasan kay kasi ikaw mega. Shein. Wala siya option. Period bitaw no. Bitaw asa man nagikan mga sa China rin na Maybe tanig na sa controversial na question, ana, pwede pa ta mag-ask. Oh, go. Overdive Di, pa. So, okay Shein ba kay fast fashion ba na? So, like, what do you think about kana supporting fast fashion? What is fast fashion? fast fashion. Fast producing fashion. Yes. Dali Like ang kuan. ang production ba, like it's a mass production. They change Dali ang disposal. ang ilaha ganing quality sa ilang clothes kay mostly polyester. And it's cheap. It's cheap. Yeah. Designs They are don't coming last from long. other brands, like inspired from other brands. Di ba, daghan man ka makailan, mura lagi ni, like, I don't know, mura lagi ni, Same ani nga brand. same ani na brand. So, murag paspas siya. So, dili siya environmentally Friendly. friendly. Nakoy to opinion ana well, yeah, talking about kaning unsa to ganang Fast no talking about kaya to sa responsibility mo sa community. CSR. Yes, it's really bad like for the environment, sustainability and stuff. However, what can we offer man sa public who can afford? Yeah, Yeah. mana siya na ang Like unsaon counter-argument. man. No, it goes back to the government. Unsaon man na sa government. Yes, everything is political.
kung i-close na ninyo ang ingana kay fast fashion siya, it's not good for the environment. Unsa man mo create mo program nga para unsaon to nila pagkon ang mga Mana, ang dili- mga sayang, or you create a different sustainable brand nga ma-afford sa mga tao, unsa i-increase niyo ang salary sa mga tao para maka-afford with better brands nga nawala sa fast fashion. Naglagot man ko. Also, Sige, Well, ako i-add. Go ahead. partly tinutong Shein kay di kay ko like sa akong taste ba sa mga sinina diri ay ko'y kanang wadyo ko'y brand nga kanijud siya mao gid ni akong fashion ana namagutanan sa Shein ako mga gusto. Yeah, and pero also oh my god, like kanang mga brands like Zara, China whatever lang it is. po uban. China raman sana sila usually as a gimmick ang uban sa or sa Pakistan. Yeah. Sa And they're all made in Bangladesh, Asia. And then Vietnam. pud sad kayo na silang issues. Yes. Like labor, Nike, even Nike. Even Nikes, kanang labor issues, asa Nagkaso-kaso gisource beto, ang di ba? asa gisource ilang materials, Yes. daghan na sila kaso. I think nakoy nabasa somewhere kanang kay di ba again daghan man kay tawo nga di mi ganag fast fashion but nakoy nabasa ba nga it's so much better to example lang ha. Okay, mo order ko Shein because I need this pero when you bought that kanang set or pair of like dress, nya imo siya gigamit like 100 times compared Yes. to buying like high quality, Yes. expensive, nga dili siya fast fashion but then ipalit man sa 100 ka buok. Yes. Okay, let's just say, like how influencers do this, these days na kanang mag-purchase lang og kanang high expensive like fashionable items. Then i-compare nimo og like mopay kag fast fashion niya, isa, duha, tulo pero bugbog kay nimo og Grabe na gamit. Oh. gamit na gamit. Like, do you still consider that fast fashion? So muna ako ang nabasa sa Yeah, which is, like, yes, gikan ni sa fast fashion brand, pero nilas mo siya 2 years. Yeah. Or even longer. Yes, di ba? People can be so hypocrite sometimes nga. I have nothing against fast fashion as long as you're responsible sa environment, anana ba. But siguro ang magyaw-yaw magkusog ani ka ng mga tao nga privileged kayo. Because also fast fashion also target market nila is kini mga tao nga dili siya maka-afford. Yeah, Sama na to. clothing is a Mm. basic necessity. Exactly. It's a commodity. Yaman ang I don't understand. People can be so hypocrite. Especially, I'm not gonna say anything, but super hypocrite nga. Even kamo kanigi pang big brands inyo, that's naman ng mga labor issues. Yeah, True. controversial. Yan ang mga po designer brands inyo, naman mga labor issues. Mm. Di ba yan? Animal testing. Mm. Di ba? Kining pamatyon nila mga crocodile. Katong nga, chika sa ganun. Balenciaga ba? Katong child. Kana, something nga issue. Balenciaga nga, na ang mga ilang advertisement Advertisements. nag-depict og kanang kuan kanang Child pedophilic Yeah. images. Mm. Yeah. Nga, di ko kasabot nga yung mga tao super Balenciaga. Murag dili ra ni bash atong makuha. Yes. Hasad. Yes. Pwede ko mo add. Yes. Pwede ko mo add. Perfect example. Like, kani ang denim akong gi-wear karon. I bought this way back 2017 in Thailand. Pero, syempre, di ba sa Thailand, Mauri sa wadi ka kay kagmangon. pero di ba sa Thailand, uso man na ang shopping, di ba? Kay kanang kanagong same, tapos sa banay, nga style. yes, So, yes. yes. Dito ni ako gipalit. Pero look, 2017 pa ni ako. So it's Period. almost 10 years with me. It's really di ba? not about the brand. Yes. It's really not about the brand. Yeah. Manang di ko ma-conscious nga, kani nga brand, But yes, I check on big brand stuff, og na ko maganahan, pero mostly daghan na jud kang makita the same quality nga dili sikat. Nga mo last. Yes. Not to say yes to fast fashion, but yes to sustainability. So I guess, ang atong mabuhat as a citizen is be responsible with our things. More Paano intentional. Yeah, more Ana. intentional. Yeah, consad ka ng education. Ano, diba? Yes, Be educated. Yeah, sa inyong mga pamaliton, ay mo pag-hoard, no? Wow! Wow! Ang gagaling! mga perfect. expert! Mga expert! Perfect. If symptoms persist, Na para ba ang gaganda ng mga suot? Sarap taon ni. Na para bang sustainable ang practice sa bahay. Na parang hindi nang hiram ng damit. oy, sustainable, Yes, kinang huwam. kinang huwam. Period. Anyway, I think I want to have that as the Pangutana segment about the fast fashion. Okay. Oh, sige. Oo na to siya. Yes. So Okay. ending na ta. Ending na ta. Yay! I love that. I love that. I love the discussion. Na ending na lang kay makihanan niya.
grabe ang mga hot takes. Yeah. Sige lang. Kaya nga kung makancel ta, at least unong takabuok. Di Well, at the end of the day, Damay-damay na to. Sulobot si gusto ni mo. Mao daw, ganun sa kumusulti Wa na, ko art is labo. relative. Yes. What is fashionable, beautiful, artistic for you may not be fashionable, For us. beautiful, artistic for me. So, you do you. I don't take this opinion seriously kaya di man sad me fashion experts. Yes. Like, these are just opinions. The opinions expressed by The host. Yeah. The ourselves for the host. The simplest persist your doctor. Mara jud ko akong mga kuan mga OFW. Pasagdiin lang na siya. Maaari ka sulti raw, grabe naman lang eh. Yeah. Kung Lakers Wag naman Wala pa siya na humaan. Ako ng opinion. Ay, Grabe wala siya siya na na humaan. Ito naman to. Ayaw na, Day. Ako yan, also, kung para ninyo, yung fashion, kana comfortable mo, Proud mo. proud mo niya, huwag mo ipakisisulti sa uban, Go ahead. Diba? Yeah. Diba? Malinaw na mo. Kaya the only important thing is, ikaw. Yes, ikaw and na timingan lang nga kami ang may podcast. So pag podcast mo, Kung ganaw mo Money Mouse, pag podcast mo na mo. Kami Di sorry ka, naman. boy. Kanina siguro matao. igo naman yung tanaw ninyo. Yes. Pero you do you. Yes. Ano man yun na. No, man na, ma'am. Apoy na ko ha. Salamat kayo sa pagpaminaw na mo karon. Kuya wala na siya. I-cancel. kasuhan. Ikiha. Bitaw, thank you very much. This is our 11th episode. We are looking Congratulations. forward to our closing episode, guy. We will Have our season, season 2. 2. So, Napalawang! na para bang nag 1 million. Same. Pero bitaw, thank you kayo kay, the numbers, they matter, yes. Pero right now, like, we really appreciate people watching our episodes from episode 1 until now. So, salamat kayo na naghan na ron. So, again, ako day si Revy. Hi, ako si Tim. Karina. Everly. Kevin. But before I finally close this episode ba, I wanna appreciate our team kay I think we never talked about like unsaon to pag-increase ang atong views. Like we're just doing this for fun. Yes. Like never once like mag-talk ni like for example kita tulo mag-talk ta like huy gamay ra kita views like marang, like it was never part of the issue or anything. Yeah. Para ba It was never yung an issue. passion project kami ninyo? Yeah, like it's kung walay camera, grabe yung mga opinion. Pa-safe lang ang uban dili ron. Safe lang, Mabalik ka na ba camera? Pero Sabi niya, wala ganyan. anit trying kami. As in, kaning, man yun, i-balance lang. Balance Balance lang katag. Makita ang other color. Yes. Pero, Hindi consistent sa as branding. in, away, ni human ani mo, ingon ni, may pag niingon ko. Or maaaring galing ikat palihog ka. Pero bitaw, like we're just really doing this for fun, no pressure, and that's why I really appreciate my friends, come on guys, and for everyone can mo come and go, like for joining us, share your opinions Sige and na, your sige experiences. It's really, really Okay na. appreciated. For our new members. Yes, your second episode. Yes. But yes, so I am Seg, si makalimot mo, and salamat so much guys sa pag-join na mo aning tapok, and we hope to see you again sa sunod na mga pundok In the pod! Yay! Yay! Ngalingaw, ngalingaw. Gitarang duwa magpaipi Buhat nagsalita nga magkalami Okay ra ba sige malingaw, 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 malingaw ra Okay ra ba sige malingaw na